uniji, da li su u toku previranja, koliko na to utiče približavanje okončanja rata u Ukrajini, što bi se po rečima generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea moglo dogoditi do kraja godine. Upravo o tome razgovaramo sa slovenačkim političarem, predsjednikom Slovenske nacionalne stranke, gospodinom Zmagom Jelinčićem. Dobro jutro i da li se čujemo? Dobro jutro, fino se čujemo. Da li u zvaničnim slovenačkim političkim krugovima ima možda komentara na formiranje omladinske organizacije AfD-a? U slovenačkoj politici uglavnom je tišina. Na desnoj strani govori se o tome jer je to ipak jedan korak dalje prema raščišćavanju europske situacije koja je izuzetno na levoj polutki neki neomarksistični krugovi još uvijek skaču do vrh, ne znam kako visoko, samo da bi spriječili tako nešto. Alternative für Deutschland, koja je sada ustanovila i svoj ogranak mladih, je izuzetno dobra stvar i za Njemačku i za Europu. Jer Europa polako se budi. Budi se u prvom redu Njemačka, a pogotovo onaj dio Njemačke koji je bio u sklopu Sovjetskog saveza, znači istočna Njemačka. U zapadnoj Njemačkoj tamo se američka varijanta iz vremena Bidena i onih Obame i tako dalje još uvijek jako drži i oni su, kažu, protiv fašizma i zbog toga su stvorili ovo Antifa organizaciju koju su Amerikanci stavili na spisak terorističkih organizacija. Znači, u slovenačkoj politici nekako ne zna se šta će biti. Na levoj polutki ova vladajuća varijanta se plaši toga. Ali u Europi se to kreće. To se ne može više zaustaviti i iz Njemačke će to ići i dalje u druge države Europske unije i pogotovo zbog toga jer ovi migranti što su dolazili i što još uvijek dolaze iz afričkih i iz azijskih zemalja, oni će praviti kaos. Jer ovo što dolazi u Europu to nisu oni koji beže od nekih ratnih situacija ili tako nešto, nego su to migranti, a u stvari to su mlada generacija, uglavnom 99% samo muškaraca u starosti između 20 i 35 godina, znači to su ratne jedinice, ratne kombinacije koje će pokušavati Europu da pretvore u neki konglomerat, da se izbriše bela rasa, a u prvom redu Slaveni, kao što je rekao Soros već par puta. Evo da podsjetimo naše gledalce, AfD je stranka koja je na februarskim izborima bila na drugom mestu sa više od 20% glasova i trenutno je najveća opozicijona stranka u zemlji i beleži rast podrške usled nezadovoljstva radom koalicijne vlade Friedricha Merza. Zašto sad oni formiraju podmladak? Da li možda žele da omasove stranku upravo zbog toga što su u uzletu? Pa podmladak je jako bitan jer stranka ako ima na vrhu samo neku stariju generaciju to polako odmire. Znači potrebno je da se pravi podmladak, da mladi ljudi uđu u politiku i mladi ljudi su više agresivni, da kažem agresivni. Nije to agresivnost nego više su skloni da se nešto promeni, da se nešto izboljša. I to je bitno i toga se u Njemačkoj plaše, a ne plaše se samo u Njemačkoj ova vladajuća struktura, plaši se i Brisel, jer u Briselu se i tamo ima jako snažnih potresaja zbog organizacije Alternative für Deutschland, znači ove alternative za Njemačku, a pogotovo sad kad je pripremljena, ustvarjena i organizacija na nivou mlađe generacije. Ne znam kako će biti. U Njemačkoj će vlast pokušavati da prepreči, da zabrani tu organizaciju kao što su već pokušavali preko nekog ustavnog suda i tako dalje. Nije im uspjelo, a ne daj Bože da im to uspije. Ali ako
će gurnuti ovu organizaciju na stranu, vjerovatno će doći u Njemačkoj do nekih unutarnjih sukoba koji će se sa jedne strane voditi od strane ovih Alternative für Deutschland i sa druge strane sa ovom terorističkom organizacijom Antifom koju podržava njemačka vlast. Da, i evo upravo u isto vrijeme sa formiranjem ovog podmlatka AfD-a su održani i protesti protiv toga i demonstranti su blokirali više putnih pravaca i došlo je do sukoba sa policijom. Čak i Alice Weidel kritikovala oštro proteste, istakla je da je to duboko nedemokratski. Sad, pitanje za vas, zašto se u nekada demokratskoj Nemačkoj sada nasilnim protestima reaguje na formiranje nekih političkih pokreta? Šta se to promenilo u političkoj klimi Nemačke? Pa za Njemačku ne možemo da kažemo da je to neka slobodna zemlja. To je još uvijek američki protektorat, jer kad su Amerikanci ušli u zapadnu Njemačku, to je postala kao okupaciona zona. I to još do danas nije skinuto. Znači, Amerikanci su sad promijenili pravac kad je došao Trump, ali još uvijek je ostalo na pozicijama u njemačkoj vlasti oni koje su Amerikanci u tadašnje vrijeme stavili gore. Znači, plaše se da će se Njemačka promijeniti, da će ova sadašnja politička struja izgubiti snagu, izgubiti pozicije i da će se Njemačka okrenuti protiv Europske unije i ući u saradnju sa Ruskom federacijom. Jer to je i za Njemačku je to jedini spas da se opet sklopi neki ugovor o saradnji sa Ruskom federacijom, inače će Njemačka polako će propasti, jer industrija sve ide na dole, ljudi jako loše žive, migranti imaju sve više i više pozicija, čak i pozicije preuzimaju, tako da je to nije dobro. Nije dobro za Njemačku, nije dobro za Europu, a možda za Europu je dobro jer će se iščistiti, pa makar preko nekih unutarnjih sukoba između leve i desne političke opcije, ali vidjet ćemo šta će biti. Da, i da pomenemo da je Nemačka obaveštajna služba ranije upravo Mladu alternativu označila kao dokazano desničarsku ekstremističku grupu, potom i sam AfD. Međutim, ta oznaka je suspendovana nakon što je stranka pokrenula pravni postupak. Jel to znači onda da partija AfD neće biti proglašena ekstremističkom grupom? Pa ja mislim da ova AfD ne može biti proglašena ekstremističnom grupom jer im je i njemačkim vlastima nije dobro došlo to da su Amerikanci ovu Antifu stavili na listu terorističkih organizacija. Znači, ako bi sad Nemci podigli varijantu da ADF daju na listu terorističkih organizacija, znači to bi značilo da se oni namjerno protive američkoj poziciji i toga se Nemci plaše. Jer ipak je Amerika ona koja diktira politiku u Njemačkoj, ali sada se taj diktat promenio kad je došao Trump. Jer kad je bio Biden i Obama, pa još oni prije, to je sve išlo u tom pravcu da se stvori neka levičarska, neoliberalna Njemačka koja će samo slušati šta govori Washington, šta govori Brisel, a to Njemci su sad skužili i vidjeli da je to propast za Njemačku. Evo, kao što smo u najavi rekli, premijer Mađarske Viktor Orban je rekao da bi priznanje da je Ukrajina neuspela u sukobu sa Rusijom izazvalo politički zemljotres u Evropi. Da prvo krenemo od toga šta bi za Evropsku uniju bio neuspeh Ukrajine, a šta bi se tumačilo kao neuspeh generalno? Pa, ako slušamo onu glupaču, onu Kalu Kajas, znači da bi Evropa treba da napadne Rusku federaciju. Čak sa trupama i sa oružjem i sa raketama ovih dugih mogućnosti za duge udare po Ruskoj federaciji, po unutrašnjosti Ruske federacije. To Evropa želi i hoće. Jer Evropa zna
da je tu iza ovog rata u prvom redu biznis. Američka FBI je počela istragu i radi na tome i ustanovilo su da je od 2022. Išlo za pomoć Ukrajini otprilike 360 milijardi dolara, a od toga je klan Zelenskog ukrao između 10 i 15%. To znači otprilike 46 milijardi dolara ukrali su Ukrajinci, znači ukrajinska vlast. A iza toga, jer neki analitičari američki kažu da je nestalo čak i do 108 milijardi dolara, a to znači da je otprilike 50 milijardi dolara ostalo i bilo pokradeno unutar Evropske unije. A iza ovih lopova u Evropskoj uniji ko stoji? Stoji vrhuška ove Evropske unije sa Ursulom von der Leyen na vrhu, pa i ovu Kalasovu Kaju, pa oni sve mogući birokratski pozicionirani ljudi koji kradu kako im duša dozvoli. Znači, to se lomi i zbog toga Evropa se plaši da se napravi neki ugovor, ali zna se da Ukrajina je u nestajanju, ona će nestati za godinu, godinu i pol. Vidjet ćemo šta će biti, jer ako Rusi zauzmu, i oni će zauzeti još ovu Odesu, pa onda će zatvoriti Ukrajinu u neki džep, onda će se unutar Ukrajine početi da se dižu neke lokalne varijante, pa ćemo dobiti, šta ja znam, neku Ternopoljsku ljudsku republiku, pa Ivano-Frankovsku ljudsku republiku, pa onda neku Lvovsku narodnu republiku i tako dalje, jer će se rasparcelirati i nestat će Ukrajina kao takva, nego će postati kao skup nekih manjih državica kao što je Evropa i Amerika od prije htjela da napravi iz Ruske federacije, da se razbije Ruska federacija, da se naprave neki male državice, pa da se onda u svakoj od tih državica radi neki državni udar i da se to preuzme kao Rusku federaciju, kao neku koloniju sa resursima. Ali to se verovatno će se desiti u onom ostatku Ukrajine, ali još će i Poljaci zahtijevati da uzmu jedan dio Ukrajine, kao što kažu da je to je njihovo bilo, pa onda i Mađari, pa i Slovaci, pa i Rumuni. Evo da pomenemo i Orban je upozorio da je Zapad sve otvoreniji za direktno učešće u ratu u Ukrajini. Da ga citiramo, rekao je: prvo su dali novac, pa su dali oružje. Sada se pokazalo da će, ako zaista bude potrebno, poslati vojnike. Da li zaista evropske zemlje mogu da odluče da pošalju vojnike u Ukrajinu i šta mislite koje bi to zemlje mogle da urade? Pa to bi bila najveća moguća glupost koju bi napravila Europska unija. Ali Europsku uniju i države u Europskoj uniji vode idioti, glupaci. I ti ljudi stvarno razmišljaju da pošalju vojnike. U prvom redu je onaj peder Macron koji hoće da napravi nešto iz sebe, jer njega boli ono da je Napoleon kad je došao u Rusiju dobio po glavi. Pa onda imamo onog blesavog Merca u Njemačkom koji bi isto želeo da nekako vrati Treći Rajh i da uđe u Moskvu. A onda da gledamo one baltske zemlje, oni državuljci, ne mogu da kažem da su države, nego su državuljci, oni bi željeli da naprave nešto iz sebe i da napadnu Rusiju. A kako će napasti? Sa čime će napasti? Jer ako dođe do toga, to bi značilo apsolutni rat. To bi značilo da se napravi novi Treći svjetski rat na području Ruske federacije. A šta znači to za Europu? To znači da će rakete
dugog dosega da će udarati po europskim prestolnicama, a u prvom redu će udariti po ovim jedinicama koje bi mogle da uđu u Ukrajinu. A verovatno će se narod u tim zemljama podići i reći će ne, mi to ne želimo, mi to nećemo, neće naša deca da umiru za neke lopove unutar Ukrajine i unutar Evropske unije. Tako da to je moguće da je neko, ono, kako se to kaže, to su mokri snovi Macrona, pa Merca, pa još nekih drugih političara, pogotovo engleskog ovog predsjednika za kojeg se isto ne zna šta je, ili je levo, ili je desno, ili je gore, ili je dole. Ali ja mislim da do toga ipak neće doći, jer u vojnim krugovima ovih europskih zemalja ipak ima nekih pametnih ljudi. Američki politikolog Mark Sleboda kaže da je čak i predsjednik Donald Trump životno ugrožen od evropskih krugova koji se protive njegovom zalaganju da se rat u Ukrajini što pre zaustavi. Da li bi zaista moglo tako nešto se dogodi, na primjer da se pokuša još jedan atentat na Trumpa? Pa ja mislim, nažalost, mislim da će se to i desiti. Jer ova Evropska unija sa ovim velikim lopovlukom i što su pokrali one desetine milijardi dolara, to za njih nije dobro. A FBI istražuje i evropske krugove i evropske tokove ovog novca. I prije ili kasnije će doći to na vidjelo, pa onda ćemo vidjeti šta će ova evropska gospoda koju niko nije birao, nego su se sami odlučili da su neki vođe i neki šefovi nekih delegacija, pa šefovi nekih komisarijata i tako dalje. Može se to desiti jer ima dosta ljudi koji bi za velike pare napravili atentat na Trumpa, a Evropska unija je spremna da da nekome veliku paru da to napravi. A zašto je u evropskim zemljama toliko važno, to jest u pojedinim evropskim zemljama toliko važno da se rat u Ukrajini nastavi? Pa rekao sam već, to je sve biznis. Jer svaki dan što rat duže traje, više novca ide u sopstvene džepove. Jer evropska industrija sad se okrenula u ratnu industriju, a ratna industrija treba da proda tvoju robu, a treba neko da plati tu robu. A ko će da plati tu robu? Evropljani, Evropska unija, države Evropske unije, i niko neće pitati bilo koju državu koliko love treba da da. Pa da vidimo, na primjer, Slovenija je trebala da da oko 40 milijuna eura za neke rakete. Nismo ni vidjeli te rakete, nego je samo novac išao iz slovenačke kase u evropsku kasu. A i kod nas ovi ljudi budale, niko ništa ne pita, niko ne sme ništa da kaže, jer to je kao evropski plan od kog mi ne smemo da odustanemo. Znači, valjda će se ljudi pobuniti, jer svaki dan je život u Europskoj uniji gori i gori. Cene idu gore, cene energenata idu gore, hrana se poskupljuje i tako to. Valjda će neko podići i kažati izvolite, nećemo više to da trpimo. Dobro, vidjet ćemo, u Sloveniji su izbori sljedeće godine u martu mjesecu, pa ćemo vidjeti ako se narod probudio ili ako će još uvijek spavati i dobijati po glavi. Da, i htjela sam za kraj da vas pitam upravo to, kako se u Sloveniji gleda na ove tekuće pregovore o Trumpovom planu za okončanje sukoba u Ukrajini? Pa u Sloveniji u medijima mi možemo da čitamo samo ono što nam država dozvoljava, a to je ono što Brisel dozvoljava naši politički vrhuški. Znači, više manje se ne piše mnogo, ne razmišlja se mnogo, a ljudima je vrh glave ove Ukrajine, vrh glave ovih Ukrajinaca koje u Sloveniji sa
kolima od 150-200 hiljada eura ide od tamo vamo i ljudi to ne žele. Ljudi ovako kad se razgovara međusobno, ljudi imaju vrh glave ove ukrajinske krize i ovog ukrajinskog rata. Ali to se ne kaže na glas jer to nije dobro. Jer se odmah dobije po glavi i ne smije to da se čuje. Jednostavno je to zabranjeno. Ima u Sloveniji cenzura opasna, tako da ne znam šta će biti. Nije dobro, jako nije dobro, loše je i bit će još gore. Eto, time ćemo i da završimo naš razgovor. Mnogo vam hvala, gospodine Jelinčiću. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i što ste govorili za televiziju Vesti. Hvala vama. Prijatno. Naš gost bio je Zmago Jelinčić. A sada već bivši šef